Diagri a hurge, a new Tamasha Katy Daly and Shawla edges specialty edge loveshe. Edges a ton a yennis na pancakes is fair in Éirinn. Agus galandiv ní warma and just shaw or Google. Newer. Nish, what am I tasteless? Leis na pancake shaw a vijanta a gart kaihimage na co-hour chidam a chudista haar dus. Toss shimage leis an fleur. Oh, neart fleur an chin. Agus an chin chudimage rubuk dan puder buecala. So chudina puder buecala leis na pancake iri. Agus an chin tarubuk shoot a gunyan shaw agus rubuk saling masky free fast. Nish. Mask yn ydla hiliad. Eisiau dynnu joke clystel agos meig mask. No? Alright. Nish ti'n mysgol chwr na co ewer fliwch la hile, so tasio myd lys yn banya. Sias o fawle. Agos nydd. Oh, na mai ma niwe ma gythi fi sia. Nish. Caihimage e vasgu gymai a bi cwrma agos na masca roch rwy na bi geti banya agos efo gol anech. Si'n gymig am fork is hych. Ni'n sia. O, sgwyd o wai. Du. Bom o chwen. Aha. Nish. Yeah, ta sy'n nis fair. Nara ta siya la hila hi gala yn chym o chwisha. Chym leche, 2 seconds sa microwave. Sa micro ein. Shalish. Oh, nish. Ta kom a jas for siya. Agus ma ta gyrra da yenni rubog nis milshe. Mata vanilla extract. Agat. I gat eich o'r siarn siarn fast. Yn y cynsi ffiw Jane Mage a Sheilum Harter Machen. Agus bihart go mewn blas jas mewn y siarnish. Nes y chyrge. Sheilum golas y gyfelig pwydyd y gyda harlunish. Dymys gola hor yn y co-ewer ffiliwch sio. Ystia leis an co-ewer chidam. Agus dymys gola vasgu hart. An dech o hynny. Agus yn rydw ydw geri ffwel yn ish am ha sio. Na, mar y ger, watch chwn y mara, dwi'n geri better bre mean. Ta gael go gwyn i'r batter hwa swala. Dwi'n rhywun batter y re. Da ni sio'n sio. Niart atan o'r hor ysdahan, niart brw. Agus be. Batter jas. Meanig of all the chocolate hill of my hina scourge. Oh, the she girk of my. Nish, Tama Kedja go a soaring Kishtina a get hail soala a ubrian. Tama dinner set a ross in the rune agus buias la gia, ni vin the ruddy shaw a gopper. Na, though, chimpashi tarlin shaw goni. Marshin, ta play to che ogunin shaw. Na rysydw a Jamie Anna. Marshin, y sio Inta Samuel agus midge ag tord fwy na pancake ystisio yn Éirinn. Nes tan comer gyme pancake chew o gwn. Smain pain pancake chew, bear and pancake chew. Fi mai gedi na pancake i fe chew, gandrit. Nes, gwrdd me tŵslish. So, dwi wedi geri gymain y sybwyl i giri ac sy'n sy'n higlath e homtaw hart. Am sy'n brean o hent o sian o fo? Dwi'n cosla Matilda. Oh, lads! Na Jassy.
Nes. Seo fáinis gur heartaí bh le a thart gorás na rún agus bol isteatí gaidí. Bhád níos fearr na cúchant. Níor chuir si ceisiir burnaí pancakes a nuair chuir? No. Katy Daly mod a dúirt ma. Na pancakes is just in Éirinn. Ní seán chead dúdaí eabh le a dhéanú. Galandíh. Tá si de fá balú na pancakes. Bhain sé sin balún sin Petrol sé féad a cyfad a fís an seánis. An í dór, was sé fá balú na pancakes in í dór? Na, bet si de mwychen yn y smór. Jeryn go sé fá a balú, mwychen sin cibí. Mwychen America ta cwtrig of Jeryn. Pancakes. A smailin na Americani na pancakes carcador. Tá mai dawsta bag enw fast agus tú fanart ar na pancakes. Hi glad wyr am bag i hiol. A smail am hyn. A Jenny pancakes. Pancakes, smail am pancakes. Agus, chwn i'n aclu tú na, mal isen tú bari ar tacu sio. Yw tú balad môr agus. Na tú geri sy'n ahead. So, nish, ceist eile a churge, cyn the toppings a mail of féin na pancakes. Smail am sa rubag agus siúre. Carbo rubag lemon na bedger milk. Tasgan go mail a dini maple syrup, smail a dini coffee. Fag chactar bug, fag comment. Fag comment bug agus interesting cyn toppings a smail of féin agusydyn na pancakes. Agus yn cyn bug na. Nish. What a dirt na churge. Na pancakes is fearr in Éirinn. Smail